Egameni leyise, egameni lendodzana lamalo ingcwele. Shalom everyone lo tawubona le video. This video is one of the most important video. Hayi ngoba imnanzi, ayisimnanzi le video lena, I video lebhlungu kakhulu. Kunebantu laba experienceako first hand lokho lengida ukhuluma ngako bakuko for thousands and thousands of years bakulenza ulena lengida ukhuluma ngayo. Ngifuna sikhulume ngesihoko ngethemba kuyevakala. Sihoko ke indzawo lembi kakhulu. Jesu ukhulume several times, many times akhuluma ngesihoko. Sitawukhuluma ngaso ke manje isihoko kuyevakala. Thina ngeSiswati sisibita ngekuthi isihoko, belumbi bathi ihell. Kunalenye ligama lekuthiwa isheyol lelisetshenziswa ngemaHebheru kuyavakala. Asesicale ukuthi yini into letawutholakala esihogweni. Ngifuna sibuke lo nje ukuthi sinjani isihoko futhi tawutholakala ini esihogweni kuyavakala. Asesicale lapha eHades, iHades lelibitwa ngekuthiwa iTartarus. Asesicale lapho lendzaba sitoya kahle nayo esihogweni. Bantu labafe bangakholwa, but as we speak bayahlushwa, but abahlushwa esihogweni njengoba most of the time leli gama leli le Hades nele hell asenjetiswa in confusion. Many people now they believe there are people in hell. There is no one in hell now. As we speak, hell is closed. As we speak, hell kwanyalo ayisebenzi. Akunamuntu kuhell manje, akunamuntu losesihogweni manje. Bantu lalabahlushwa khona njengabo bani, njengalesicebi lesafa kanye salandzela Lazaro. LiBhayibheli lithi labo base Tartarus, lawan labo base Paradise, I mean base Hades, iTartarus. Ngilapho labahlushwa khona. Kutawuthi ke ngemhlawe kuphela emva kokukhala kwelicilongo lekugcina. Khona ivideo lengikhulume khona ngathi kilongo lesibili. I think that was uyabona kushelela kwelulwimi kuleyo video leyo bengikhuluma ngani kuleyo video leyo, but ngithena sengilalela ngakuthola lokho. Anyway, emva kokukhala kwelicilongo lekugcina lapho khona abantu sebavuswa labafile ukuthi labaphila kobaguqulwe. Lithi iBhayibheli lapho Jesu uthi uyahlukanisa emakholwa njenge Meluse ehlukanisa timvu netimbuti. Actually emakholwa ona vele there is no meeting point. Once wafa nje lofe akholwa nalofe angakholwa, there is no meeting point forever. I-meeting likugcina kubonana sigcinana la emhlabeni nasaphila. Once nafa nongabe ngumfathi nendoda nife ningakholwa sekude kubonana emkhathini wenu, because mangabe lo mfathi beyangakholwa ufa aye eHades eTartarus, bese kuthi le ndoda yona ifa iye eParadise kuBosom kuAbraham's bosom. So dinza ulethe imbila sekude kubona nabavuswa laba lababili. Lona lose Tartarus utawuvuswa ayobekwa ngesenqele saJesu njengetimbuti ngoba balandzela imbuti lengusathane. Bese kuthi laba labafe baya kuAbraham's bosom bona ke babikiswa ngesekudla njengetivu balandzela imvana lenguJesu kuyavakala. Kutawuthi ke kutonke letimbuti letingasenqele saJesu setiyathathwa kanye nalenge ngelozi lenkulu lebeyitigcinile lebitwa ngekuthiwa nguHades. Leli demon lelikhulu lelisebenza naSathane lekuthiwa ngiHades sebayathathwa ke bonke labantu laba bayofakwa esihogweni. Sesiyavulwa sihoko because inyalo sihoko sivaliwe kuyavakala. Sesiyavulwa sihoko bayafakwa labantu laba. Sitawusilishwa ngiSathane ngoba kuthiwa bantu letoni titamendvulela Sathane utawusilishwa ngaye, utawugcinwa ngaye kungena esihogweni. Naku ke lo takuthola esihogweni kungona sicondzene nawo. Esihogweni lithi ke iBhayibheli kunekukhala nekugedla kwematinyo. Ngiyethemba kuyevakala. Esihogweni kuyakhalwa akudlalwa. Kuyakhalwa esihogweni, kunekukhala nekugedla kwematinyo. Ematinyo akhala ukhala ematinyo azaqhaqhathele. This number 1. Kunekukhala nekugedla kwematinyo. Yinvo leyo lithi iBhayibheli yendeka forever, ingunaphakade. Kusethi i-calculator no matter how advanced it is lekhona calculator ukuthi what is ingunaphakade. Uyibona seyiyenda lo what i-calculate ayicalculateki ingunaphakade because it's something called forever. Ngiyethemba kuyevakala. Kunaloko kukhala ke umuntu ukhala ebusuku nemini esihogweni. Ukhaliswa yini lo muntu? Lithi ke
iBhayibheli ukhaliswa ukuthi uyahlushwa. Esihogweni kunekuhlushwa ngethemba lokuvakala. Lithi kunekuhlushwa lokukhulu, kunekuhlushwa lekhulu, kuyahlushwana esihogweni. Number 3, lokuhlushwana ke iBhayibheli liphinde likuvele ukuthi kuqhamuka ngemlilo, ngoba esihogweni kunemlilo longaqimeke. Lo mlilo lona uvutha busuku nemini. Lisho njalo iBhayibheli lithi kunemlilo. Uthi Jesu nakakhuluma athi umlilo wakhona awuqimi, kuyavakala. Futhi ke esihogweni lithi uthi Jesu kunetibungu, sho letibungu tiyadla. Uthi letibungu takhona atifi, tidla busuku nemini. Yinto le ndeke esihogweni lo. Tibungu, wonke umuntu esihogweni akati ukuthi uyawubhekana netibungu. Leti tawumudla busuku nemini. Tibungu takhona atifi, nemlilo wakhona awuqimi, kuyevakala. Njengoba kunemlilo nje loshisako, iBhayibheli lithi kunenduthu, ithi induthu yabo yenyuka busuku nemini. Awufunda incwadi yaseMbulo chapter 14, lithi induthu yasesihogweni yalabantu labashako, ngoba utawusha uzuphumi uzobhunya induthu solo usha. Uthi le nduthu yakhona yanyuka busuku nemini, because into lenyuka ngilesuka phasi, lisihogo ke siphasi, kuyavakala. Siphasi ke sihogo. Lithi ke le nduthu yenyuka busuku nemini, kuyavakala. So kunenduthu ke esihogweni. Liphinde iBhayibheli lithi esihogweni kunesibabuli. Kunesibabuli ke esihogweni. Lo mlilo lona kuthiwa ngumlilo wesibabuli, lonesibabuli. Sibabuli ke siyahishana, sibabuli futhi siyanuka. Shothi esihogweni sithe kunani, kunemlilo, noma siqale sithi kunekukhala, kunekuhlushwa, kunemlilo, kunetibungu, kunesibabuli, kunekunuka kabi, liphunga lelibi, kunekuhisheka. Tonke letinto leto tenteka kuphi esihogweni. To the greatest surprise, lithi iBhayibheli esihogweni indzawo yebumnyama bebumnyama, noma ke indzawo yebumnyama. Kunebumnyama esihogweni. Then you will ask yourself, why esihogweni kube nebumnyama? Kunebumnyama esihogweni. That's another point. Iphinde futhi isihogo sine compartment. Njengoba labanye bayibachaza ukuthi isihogo sine ma compartment lang 7, but in the Bible so far ngibona ama compartment lamabili, because kune compartment lebitwa ngekuthiwa I blackness of darkness, bumnyama bebumnyama. Lele lithi iBhayibheli kuyabonke labake bakholwa base bayahlubuka. Lithi baya kulobumnyama bebumnyama, nalaba labenda labanye ukuthi bahlubuke, nalaba tilingo leleti tita ngabo, noma ke tikhubekiso leletita ngabo, tikhubekiso kuze bakhube labanye. Lithi ke labo baya in the blackness of darkness, nebaprofeti bemanga, nebafundisi bemanga, nebashumayeli bemanga. Lithi ke iBhayibheli bonke laba baya in the blackness of darkness, ebumnyameni bebumnyama. Kunebumnyama bebumnyama ke esihogweni. Now ask yourself, yente kanjani lento le? Lo muntu lathi buta uthi phela ingani umlilo mosuletha kukhanya, umlilo wasesihogweni awulethi kukhanya. Number 1, lokho kuyakunika lokuthi emehlo atabe angasebenzi. Lithi ke iBhayibheli sibane semtimba ngemehlo. Uma emehlo ede kukhanya, shothi umtimba wonke usemnyameni. Shothi esihogweni bantu bayawube bede emehlo athi aba one of the first thing letawushiphele, uyawube ude emehlo. Yize kunemlilo utabe ungaboni. Yize ngoba umtimba wonke sibane sawo ngemehlo. Uma emehlo angaboni abumnyama, shothi lo mtimba wonke usemnyameni. Shothi esihogweni emehlo angeke asebende, ngeke abone, kuyavakala, ngoba kutawube kunebumnyama bebumnyama utabe ungaboni. Yize lokuthi usemlilweni, lo mlilo awukusiko kukhanya kuwe. Number 2, uNkulunkulu akekho esihogweni. uNkulunkulu ke ukukhanya. Therefore njengoba angekho uNkulunkulu esihogweni, lokusho ukuthi wena utabe ude ukukhanya ngoba akekho uNkulunkulu esihogweni. Ngigcine ngekuthi esihogweni kude lithemba. There is no hope, because sihogo is forever. There is no hope. Noma uyathandaza, noma awusathandazi, noma uyethuka, noma uyancenga, noma awuncengi, sekuyafanana. Noma ungathobeka, noma ungendani, sekuyafanana. Ngoba
lithi iBhayibheli uNkulunkulu akasekho lapho, sekude kuphenduka lapho. So akusenathemba, lokwentako awuseyakwendi ngoba unelithemba ukuthi akusinzisa. Nyalo ngiyakushumayela ngoba ngiyethemba ukuthi nami ngiyashumayeleka ngidawusinziswa. Esihogweni noma ungenta ini sekude lithemba. It's forever. There is no more hope. It's a place of hopelessness. Ilodibar akusenathemba, kuyavakala. Yonke into yakhona it's permanent. Sihogo indzawo le permanent yabo bonke labangakholwa. I-permanent sekude ukuthi there is plan B or there is an option or there is a parole. Akuna parole. Seyinto ya forever. There is no parole in hell. Ngiyethemba kuyavakala. Ungono dzilika jekele walamhlabeni because kufika isikhathi ukuthi une parole or kufika isikhathi ukuthi ufe uphumule lapho or kufika isikhathi whatsoever ipresident or inkosi iyendele abantu umusa. In hell there is no parole, there is nothing. It's forever. Ngiyethemba kuyavakala. Njengoba lizulu labaya ezulwini nabo bayawuhlala forever ezulwini, nalabaya esihogweni bayawuhlala forever. Tonke leti into ihamba kanjalo. Nakuna forever ezulwini nangala kuna forever. That is why iBhayibheli lithi na ukhona umtimba wenyama shothi ukhona nemtimba wakamoya, kuyavakala. Yonke lento ihamba kanjalo. Ngiyethemba kuyavakala. Ngithi awusonga ke ngalo ukuthi ngithi babukeli bale video le mhlaba wonke, into lenkulu lekufuna uyibalekele, balekela sihogo. Ungakwenda konke utanase, konke kulidelwe lide. Isihogo liBhayibheli lithi lulaka lwaNkulunkulu lolungakadaluthwa, lulaka lwaNkulunkulu loluphelele, lulaka lwaNkulunkulu lelungakanqishiswa. Kungqono lokuthi ubalekele lulaka lwaNkulunkulu ngekubaleka konke. Ungakwenda konke lokukhona kodwa ungakwenda konke lokujabulisa noma ungabuva buhlungu bonke lobukhona kodwa nakungabe utawuzuza ukuthi ekugcineni uye ekuphileni kwaphakade ungayi ekufeni kwaphakade, kungcono kakhulu. Kungcono manje ukulahlekele konke, kungcono ukuthi manje uve bonke ebuhlungu longabuva la emhlabeni kunekuthi uve bunanzi balamhlabeni besikhashana bese uya ekuhlushweni kwaphakade, ngoba leya yinguna phakade. Wonke umuntu akasibalekele esihogo, wonke umuntu. Lokubi kakhulu ngesihogo ukuthi sihogo uNkulunkulu akasakhelanga umuntu kodwa wasakhela Sathane netingelosi takhe tebumnyama letingelosi letaguquka daba ngemadimoni, wasakhela bona. Maneke Sathane ngenhlitiyo yakhe lembi akafunanga kuhamba yedwana nalabo, wafuna kuhamba neteam yebantu. Ingakho Sathane ate udeceive abantu ukuthi abahambe naye baye esihogweni. Sihogo ke besingakakhelwa Sathane, kodwa ke liBhayibheli na ufunza incwadi ya Yezaga ithi kunetinto letinganetiseki. Sihogo asigqwali, sihogo asigqwali noma bonke abantu basemhlabeni bangona, ngeke sigcwale sihogo. So ungatshelwa ukuthi hayi sesone kakhulu, sesone sonke batawungena abantu esihogweni sigcwale ngidawusala ngaphandle ngoba sekugcwele. Asigcwali isihogo, kuyavakala. Inkosi wabusise lamavi nekushunyela kwayo kuze kube phakade. Amen.